proučava život Nikole Tesle, a san mu je da se u Leskovcu ili u Srbiji izgradi Teslin toranj. Dok mu se san ne ostvari, Dušan za život zarađuje prodajući sveće i cveće pored starog gradskog groblja u Leskovcu. U radničkom naselju živi Dušan Sinadinović. Dušan je bio u središtu pažnje javnosti još 1987. godine, kada je odbio ponudu Mercedesa da u njihovom institutu primeni svoje inovacije na rotacionom i polurotacionom motoru. Njegova rešenja su aktuelna i danas. Prvi motor je rotacioni, a drugi je polurotacioni motor. Što se tiče rotacionog motora, on ima prednosti da je manja buka, manja vibracija i da može da koristi raznovrsna goriva. Što se tiče drugog motora, on je polurotacioni i umjesto 4 klipnjače jednu radilicu ima samo 3 dela. Pošto nije hteo u inostranstvo, a naša zastava nije imala sluha, Dušan je krenuo da realizuje dečački san. Od svoje 10. godine proučava život Nikole Tesle, a posle 4 godine rada napravio je polučasovni dokumentarni film o Teslinom tornju. Sada ima samo jednu želju. San je da se izgradi Teslin toranj u Srbiji kao turistička atrakcija i da se na pravi način oduži najvećem velikanu koji je živeo na planeti. O ideji da se napravi Teslin toranj, ovaj 42-godišnji Leskovčanin pismima je obavestio rukovodstvo Srbije. I dok čeka odgovor, Dušan za život će i dalje zarađivati prodajući sveće i cveće, a ponekad mu i rođeni brat pronađe fizički posao, pored Leskovačkog špiteljskog groblja. Ja se nadam da će da onda uspe uz pomoć države, uz pomoć opštine, uz pomoć društva. On je dobar dečko, radi fino, prodaje tu sveće, muči se jadan i on, kod sirotinje i beda, kod svi što mi smo radnici tu. Svi koji poznaju Dušana Sinadinovića veruju da će se njegove ideje kad tad realizovati, a on sam se mnogo ne obazire. Danju prodaje sveće, a noću, jer spava 2 do 3 sata, već radi na novom filmu o Tesli.